Okko ilalan na sara asal langangi nasapakati yari ganas sama turu si tau pandrita maka daya ko deni jami ya rodue deni yang kui asal langangi. Jadi yang kedua, jadi nomor si di sahada, nomor 2 sempajang. Iya na deni jami ya duewe sama turu itau pandrita pakpikye si bawa ahli tauhid maka da tanya selang dua mi mencaji konsensus utama syahada mi si basem pajang de toga ga ibadah rilalanna agama ta bapak ibu sekalian natanggut tau matoy puluku bija-bijanna kecuali sempajang. Istilahnya natanggung narekode na sempaja bija-bijay icalla tau matoy. Iya kode na puasa deni calla alena miatulai calla de na lay garis si tomatoy makadale na icalla mato kusori monri tapi iya sampajange ina iya na de na wajamay bija-bijatta tatta nakan nakilalam ini tomatoy. Ah iya to na ibadah madosa tomatoy na rekode na jamay bija-bijan tapi si balikan na reko mas sampajang ni bija-bijay wadi salama atau matorna gara-gara bija-bijak. Yang itu sampai perlula dari sampajang bahkan makada Nabi toko hadis Abu Hari makada pakasibia pamula pertama na paressa ku Allah Taala na paressa malaikat hilal kubur as-shalah sampajang. Iya nama kanja na sampajange malomo manang ilomonri tapi iya na sampajange masalah matundru totoni betul na pesangaleta. Nasaba dua telungohan desa bicara keutamaan maka dari Nabi ta as-salatu miftahul jannah yaitu sampajange pak bukana surga as-salatu miftahu kulli khair iya sampajange goncinna sinina decenge betongan na yanang katau masuk sapapena dina sampajako itu mon rupa bukana yanang katau macipi-cipi pakalinon na pakanjakimu sampajamu insyaallah nasagena ya ku Allah Taala. Untuk pembahasan rilalan nayawan niwe kita kembali membahas tentang masalah sempajang. Na kode usala peringerang sempajang niro biasa 4 bulan yang lalu dibahas tentang masalah kaifiyatus shalah. Kaidah-kaidah sempajang berkaitan nih nadapi nih tentang masalah niat berarti pamulang. Perlu ki upangolongan makada dua okko ilalan na sara asal langangi nasapakati yari ganas sama turu si tau pandrita makada ya ko deni jami ya rodue deni yang kui asal langangi. Jadi yang kedua, jadi nomor si di sahada nomor 2 sempajang. Iya na deni jamanya duewe sama turu itau pandrita pakpikye si bawa ahli tauhid makada tanya selang. Iya namo sakka puasa dena sama turuna. Abu Bakar dengan Umar alina pengutah Khalifah Umar makada iya kodena pasu sakka tahu tanya selang. Kapere maka dia lena pengeluta Abu Hanifah ia nangka ini sana Khalifah Utsman bin Affan ia nangka tahu dia nak puasa ko Ramalangi kapere yang namo ulama yang lain dua mi mencaji konsensus utama syahada mi si basem pajang de toga ga ibadah rilalanna agama ta bapak ibu sekalian natanggut tau matoy puluku bija-bijanna kecuali sempajang. Istilahnya natanggung narekode na sempaja bija-bijay icalla tau matoy iya kode na puasa deni calla alena miatulai calla de na lay garis si tau matoy makadale na icalla mato kusori monri tapi iya sempajange ina iya na de na wajamay bija-bijatta tatta nakan nakilalam ini tau matoy. Ah iya to na ibadah madosa tau matoy na rekode na jamay bija-bijan tapi
si balikanna nareko mas sempajang ni wija-wija wadi salama tau matorna gara-gara wija-wija yana tu ampai paralula dari sempajang bahkan makada nabi tapu hadis sebuah hari makada pakasibia pamula pertama na paressa ku Allah taala na paressa malaikat hilal kubur as-shalah sempajang iya nama kanja na sempajange malomo mana ngilomonri tapi iya na sempajange masalah matundru totoni betul na tesa ngaleta iya na tu nakada tau pandrita iya sempajange jamalalu iya kode tule jame sempaja sunai pasuk-pasukui yang penting perlu itu le jama pak iya tajama ni sempaja perlu itu masa akatannya ngange nasaba dua telungohan desa bicara keutamaan maka dari Nabi ta as-salatu miftahul jannah yaitu sempajange pak bukana surga as-salatu miftahu kulli khair iya ro sempajange goncinna sinina decenge betongan na yanang katau masuk sa papeladina sempaja ko itu mon ro pak bukana yanang katau macipi-cipi pakalinon na pakajakimu sempajamu insyaallah nasagena ya ku Allah taala apa tanya aja tu warang parangnya dena genna ini ni dena melo genna papeladinge dia tu gak tahu dia naga na warang parana pura mana hipake dale kita we angka mita ya leme gaya angka to pas-pas tapi dia na kurang genna asaba iya ko capu ni dale mate mematoni iya na tu nakara guruta iya ko nadapi ni pasuka na pong Allah taala na genna na inungan na genna na andrena napai mate iya na tu nang katawi patama rumah sakit impus tiani tama impus na genna itu inungan na aja na tapatamay namo pe ko batena doktor makura gamelo patame de na tama na sama tatutu mematoni seko mitu papedale pura nagarisi kang ibu Allah taala jadi aja tamaselang ko masalah dale maka dale kudala tawe de nalai dale tetap masuk ko nalai makotiha iya ko maka padang kanalai gagak ku sesa de rewa tu matu iya na polo lahar na otona masun itu maka itu ina tu akar magi nama dari silap foto ya nasaba dale na bengkele melonala sebenarnya kaidah-kaidah rezeki seperti itu masalah sempajang kapura dibahas jenne iya sempajang ewe as-shalah di mana doa tapi iya sempajang memang iya kotomak bicara sempajang mesti berlandaskan isi bawa anu purana zaman nabita iya penting ya jadi aku sempajang bicara na dasarna ibadah akacurang jadi maka modele na nabita mas sempajang iya ro kacuri yana tu nakada nabita agar hadisana makada betulna iya ko sempajang acuri wi nabi tapi bicarana nabi tama sempajang iya naro sallu kama raaitumuni usolli as-sempajang ko pada bateku kega na batena nabi tama sempajang iya na melo lay tattae betulna iya na melo lay rinci kega na maknana iya ro sallu kama raaitumuni usolli as-sempajang ko pada bateku mas sempajang apa itu sempajangnya apa baca kedo baca kedo berarti gerakan kemudian peringerang iya peringerangnya na tampai tau padrita cidi maka da ape Jepang kaya sa ape Jepang maka dia ketu mas sempaja yakini maka da letuk itu yang kero iya rupa tampulan labai bahasi tantania iya nia ewe talun rupa nia engka tumatu tau mapangewangi jadi melo ka pangulongangi supaya aja tak pangewang nomor sidi angka tau makada iya tunia betona perlu baca iya toko na bola melo lo mas sempajang na yato kanya ti makadame kalau masampajang loro ko masigi ya mulat to na masigi langsung mano kata derek aja mu baca usolli karena itu pendapat makoro biasa kirun tu tau makoro kah iya na tu napake cuma iya tau pandrita puada imakoy alena pangulutta Imam Malik na iya ro alena pangulutta Imam Malik
mencagi dasar maka dato mak jenne memang ngoko boleh napa tolo masigi ayo ya ji aja nak jenne kena masigi yala onro mak jenne okoki bolata mak jenne itu mak jenne memang nah napa ni ko tolo masigi lai jagai wi pakita aja na toli ka jili-jili ijaga itu timue aja nama bicara kotanya si kiri baca Quran gaji to cukup mi malalang to masih kiri atau pura narona mania aku boleh makan kalau masih masa pejaloro gitu iya na tolak tu nama sige atau kata dere baman ya Allahu Akbar nasabak pura memang ni mapasi sumpung istilahnya angka mulai yaro tapi dia pada capu pelok na taluk batang ko isaliwan na masigi na pertama langsung kami kata bere itu kira yang kedua alena pangulut ta Abu Hanifah iya ronia fi jenne man angka masalah matu ko iya na tunang kapendapat maka dah nareko purai ipake mak jenne purai ipake mas sampaja jenne na sampajange de na wadding ipake mangaji jadi misalnya mak jenne ki untuk mas sampaja mangaribi na melo ki mangaji loki mak jenne memang apa jenne sampajane nak tajama iya Abu Hanifah nih napa ni ya ko pura ki mas sampaja mangaribi dena waddingi pake jenne na sampajang mangaribi mas sampajang isa namone na batal tatta ide na waddi pake ya na pura ki mas sampajang mangaribi asuki mas sampajang jenne na mas sampajang isa iya na pendapat angka kama matu pak dakwah tangkalinga maka daya ro jenne ci dini waktu sampajang dena waddi pake mas sampajang loro jenne na sampajang apa kata dena waddi pake mas sampajang asara jenne na sampajang loro denawat dipake mas sampajangi sajene na sampajang mangaribi denawat dipake mangaji jene na sampajangi makoto paro pemat denawat dipake mas sampaja jene na ngajenangi enaro pendapat na Abu Hanifah ya na sabak iya ronya na wita menurut penjelasan atau pandrita iya ronya na Abu Hanifah komele mas sampajang ina oki hajene na deto nawat ditomak jene ko dena tama watu Iji tama pi waktu sampajangin atau mak jenne salah gak Abu Hanifah dia na salah na sabab perlu kita paham iya Abu Hanifah cenri monro okui Irak nonroi onron na Saddam Hussein almarhum neyero Irak si bawa Madinah sebelalada neyero wattuna Imam Malik Imam Abu Hanifah ulama pertama alena tau pandrita pamulat tu tahun 20 na hijrah na jaji berarti 70 tahun matena na dita na pajaji jadi maka kamaki Abu Hanifah siruntuk na dita Imam Malik siruntuk na dita Imam Tasyafi Ahmad bin Hanbal de siruntuk na dita na sabab Abu Hanifah lagi tau pandrita pamulang 70 tahun matena na dita tahun 80 hijrah enak pajaji Irak jaji nir waktu de pagaga kita hak desa yoki papada makoko angka yasa sahih Bukhari angka sahih Muslim angka Sunan Abu Daud angka Sunan At-Tirmizi de pagaga angka Al-Muwatta Malik de pagaga hak desa yoki napala mana mo pitawe angka mo to mo ki hak desa tapi yoki Madinah monro sebelalada na de pagaga plak lutu to de pagaga untai lagi mereji na pakai teh nyerengi ya jadi ya kongka pendapat nama tu de na pada pendapat atau pandrita madiolo wati jaji de panalolo ngi hadesana makiro tapahami ejo kiro monro de panalolo ngi hadesana nasaba Imam Malik mana tu tau pandrita mazhab moki kita hadesa pamulang yang disebut dengan Al-Muwatta Malik iya na Al-Muwatta Malik kitab hadis pertama Imam Malik moki ini yang membukukan hadis pertama kemudian aja tu mapangewa ngokoro tapi makadani mantasapi iya jenne cik di jenne waddingi pake mas sampajang 5 waktu
Itu cakap 5 waktu mak jenne ki masam paja subuh na takut de pana batal na loro pakai sih sampai loro de pana batal na sara pakai sih masam paja ngasara mangaribi na de pana batal sampai de pana batal jenne tayro na pura mak jenne sampai subuh pakai sih masam paja mangaribi ya ko demo pana batal na isa pakai sih masam paja ngisa na reko demo pana batal na subuh si aja na mo pakai apa maksimal yang kata makada talumi waktu. Oko ni monro perbedaan pendapat. Kemudian, yang nama tayammange dena wadingi pakai 2 sempajang. Sapaka mas sama turu itu pandita papikye maka dah cik dini waktu. Ya ko matayammangi mas sampaja loro batal tak batal mesti matayammangi tema mas sampaja ngasara. Ya ko jenne napalabat tau pandita. Wadi 2 sempajang, wadi 3 sempajang. Wadi ti pakai mengaji. Waduh itu pakai masam pajang siapa ti pro mak jenne makiro jadi okon itu nak berbeda Abu Hanifah nak berbeda na sabak dia lolongangi hadisai bahkan angka pendapat tau pandrita purau baca maka dah alena pangulut ta Ahmad bin Hambal marepa jenne na sampajam mangaribin siapa 30 tahun nah 30 tahun na jenne na sampajam mangaribin na napake mas sampaja subuh selama 30 tahun. Tabayangkan ngero de na tinro selama 30 tahun setiap malam. Ia na tu ampai alena pangulut Ahmad bin Hambal ini taulada setan. Apa akapai temak Quran na sesusiwan ni. Akapai temak Quran na. Ia ko mangaji ko purai subuh temak na loroh. Ya ko nabaca ko purai loro tamay na mangaribi. Ya ko purai mangaribi na patamay sebelum matinro. Purai romatu matinro mo te masampajat tahajud na patamay. Jadi maka dawat diga angka tau pandrita mulai ku yalengi kemudahan. Itu ya ku bahasa nata me mengaji na me patama wadi satama ko kudu Allahu gadrusu. Itu jadi iya ko ya raya angka narante guru takalisiden ring almarhum maka da angka tau pandrita ko sengkang pakapala Quran pas dia sengkang riolo mero waktu namo pale nama guru takalisiden ring mak guru mo ko sengkang maka dia nulis patama Quran yang kedua mina patama Quran sesok jadi aku mengaji ko purai subuh tamai na loro purai loro na mengaji tamai sebelum komoto di matahajud na tempat-tempat jadi kedua tamak Quran nah yo pidi mi ko ramalangi na tamak cicang namu yero pada tomi barung-barung biasa na tapi tersyukur na kutu tamak Quran kemudian iya na Ahmad bin Hambal na sabah angka memang tohat desa puluh kubu pangulut Aisyah maka dia ro nabi tamarepa jenne na sampajas mangaribina napake mas sampajas subuh iya na napake tau pandritewe dena lolongan ngale na pangulut Abu Hanifah sehingga berbeda pendapatna si bawa tau pandrita mak dimondri makiro jadi angka kama matu pacara matama ko kampota maka da dia tu nawat dingipake jenne na sampajange mangaji atakadaki pendapatna na Abu Hanifah na baca iya itu tesan nih dia tak pengewan ia ni kode kisah gimana doa pendapat baru sih padahal dia na baru meta nih ini mina pilolongan makilo jadi makanya tu kota pahaman nih maka do angkane pendapat makoro angkane ko agama tak yasan jadi dulu wudu mapaka baru jenne kaya yasan mapaka baru jenne dena rusak jenne na to mak jenne makanja ia lengi cahaya ya tu tahu pada cahaya na ulat tipu ia matu ko surimonri na tu tahu ia le cahaya ko Allah Taala materang materang apa ya tu jenne nurun al wudu nurun dia tu jenne cahaya ina tu nakal nabi ya tu bekas-bekas ya sange bekas ia rona gesai jenne matapa matu ko surimonri itu ya ampai ko mak jenne kaedah tu na hukum ibawa talu lampa lau pakoy iman tasapi maka yang penting merica talu lampa ulua namo de nokte namo ko micakongi pakoy
pura ni bahas waktu ni bahas jene itu ya kiya mak jene ina usapu manang ya hauluku na pawala do cilikku maju usapu luku na ya kuya makade hadesa ina melo ibaca rumah kada macahaya matu ya ro pura na gesa jene ya ko talu lampani napada ni aku milak ni atu yo poko marica mana ni hai nama putih mana harumat tu makiro ya tu ampa ya lau sapu mana hauluku makada ya ro macahaya pita mana itu apa ya ko talu lampa mi macahaya ai madodo ya tu ampa sapu mana ni ko to majen jadi makiro faidana ni ala tapi namo talu lampa ni ko imanta syafi asani makiro kemudian makada kauna angka mannya ko memang ibolana angka tomannya ya ko makjenne ya ko imanta syafi dena kalan iya na dena makanja tatummu mu pangolo ya atimmu mu pakanja kirampan na nyawamu nappa ko mu palebbannya ukki itu makanja lada ukki itu makanja lada nah sebab maga dun rupa ko patarone manta syafi angkania at-talaffuz bin niyah lay palapalang ni niya palapalang betungan na pakedot timu yan ito nang kabaci usolli ito tapi itu niya tanya sempaja tabahnya tanya sempaja niya apa isaliwan na kata dere nonroy yan ito ampay niya wat di mabicarogi apa tanya sempaja tanya sempajan maka kamaki arunya sempaja tania isaliwan na nonroy apa ia sempajannya kata bere pamulana bere salat tutui nah sebelum kata bere gitu mania ya tu ampai wadi ma bicarogi apa tanya tu sempajan jadi aku kata parote si makada maje nang kata baca usolli aja na moje tidi tau biasa makoto to madari yang kata ko cakaru di nasane lo kak matinro mata na lo bawa na matinro aja mu apau-pau kada cakaru do kasa di kak matinro nya na nyero malan yang kagula kata tau dia aga na pau-pau lapa bawa mi mangero begitu padamu itu tau melo masa pajang angka tu baca usolli farda salati duhri angka to makarban Allahu akbar makiro jadi aja na tapangewang makadani iman tasyafi yaitu ampai iman tasyafi mega na pake NU jadi agak sana majelis taklim muslimat muslimat NU eta pake yan namo isaliwan na yero kode tamelo ini mani bawah tapi angka kunci na ko ya matu ko le kesimpulan maki ya ko ibace usolli farda salati dhuhri ibace ipalapalang ini menyamang risesena tau napai mak guru itu apa maragi mapangolo maragi mapangolo pura piaro napa Allah iya ku baca ni Allah ipatak de ni pakira-kira linoe ni pasisumpung ngalewe riponge iya kode nagaga ingerasa nadin na ponge paringerana ya tu kata bereni iya kode tu lemola yaro angka makan jalada menurut pendapatna atau pandrite di ulama Syafi'i kega ipatamai niae ukwi lalana kata dere iya merajing jadi upakoli gitu emang ipatamai niae ukko ilalana kata dere iya koto makada Allah ukko niro yatto kangati usolli farda salati duhri arba'atin mustaqbilal kibalati ada makmuman lillahi ta'ala akbar ipatamai coba kere Allahu akbar ukiri taro Allah ukiri patama dia nalepakan lillah atau ati mi pake iya mitu kode nama jatta malampela daya anak Allah malampela dan itu masalah itu iya nampai makadaka iya di taude nama jatta bate tama pangolo apangolo ki riolo na kata dere tapi iya di majattana tapatama inya rilalanna lapas Allah rilalanna katakbiratul ihram dua lalang ini menikah kami tolah itu pak dia tu na coco ukurat tayukuru kang itaw iya na ukurat tamelo yukuru kang ita itu maci susah itu yaitu ampai imangnya koto marimang iya nang katau mato imonri
aja nama lampe namo pakka pala korangi talu pulo gesok aja tanya alewe tiala pengadu makmunge tanya alewe iya nana tunang ka sahaba ka degai nabita na alena mancajiman pakka pala korang apa ha itu mancajima matangangi masampajan nang kanana dan ni teri anak na yun na makmunge we makunreye na tapi makadai tapa makadai man nama si pali ni rokot na maka daw salay giya sampajang pater yan ako atau paterui na paterui sampajan na pura man mas sampajan na loktanay na bitah maka ya Rasulullah maga kumakuiro kumatanganga mas sampajan na tariyan ako wala giya na kuro na pajat teri atau pateri sampajaku tapa makadani na bitah ni gayma tapay mange ako tanan ngigay man o lira nga nero yung lira ng imange nakada nabita na tanay makada maga sampajan na imange watun na tarya na mo nasa makumoy iga parumaha nasa ede na mapuncho baca na nasa de ipodan ni imange iya ko ima ko makwaro ng kanana tari aja na malampi baca mo itu imang itu dia nawat dingalena nalau kura yan ang kanatamatot tenre tu nama ko imon aja napa masusan itu nah jadi pentingnya apalagi kau wirid lalam nah jalan poros loju panda jalan poros palopo nang kasih tahu lepa masam pajaloro ini imangnya aja nama lampelada aja nama lampelada na sabamagi angka tahu maseka ko tulepang aja yo kok kilala pesantren yang ada tahu masih kau tuh kok kilala pesantren kau ni bagai kau baca si digeso itu mani bawah yang nama nare saliwangi aja kita keadaan nama mungi iro iya nare imangnya paling sapiri pada meja tu sapiri oto ya nang kata matawat tamuluran aja lalu lupa yo to mapat diwatat jadi iya kau tahu malolo anak malolo mana mu balak tu marionya tu mak balak tu jadi dia nang kata matawat kau tu ai toli kagora-gora tu malah siladai mana udah siladai itu pada mira kau to rokok aja na tetap tak na sabaya tu tau matoy napay kasi neway alena yan na pura maloko mutu na madari mangilu aja mo bala-bala yan na tu tapi ang kato tu dyan na sampaja katong-katong kagi maka de nabitayan na tu sampaja mako itu dega itu makninana lay lulungang imati itu sampajan na ko sirumonri napay rimpa kalau kurupana itu mas sampajan yan na tu ampay amitaw lada ka ako tu tau tatong-katong kagi itu mas sampajan apa iya tahu ya kami tahu mako Allahu Akbar sami Allahu Akbar bisa kada ku ya mage nak baca apa sih taru-taru jadi ini pentingnya kemudian reo kate manya jadi aku imanta sapi ya mino nak dua tabaca usolli be tabaca usolli tapal-palang ni apa maki iya ronia tugasna atie pun na tugas itu jadi ya koto ati minia napalaba tau pandrita tapi angka pakutana ya di ulama Syafi'iyah makadah nia ini tu palai sangi rupa-rupana sampajang nia ini meka tanaiki aga bedana sampajaloro siba sampajang serai to nia aga bedana sampajasuna tatul masjid siba sampajasuna jene na pada mudun rakam nia aga bedana ko imangi siba ko makmungi nia ini aga bedana ko wattunna siba wattannya wattunna asam pajaloro ki tapi na asara menyita jamai nia ini tu apa pada padi petan rakani ia na tu nak dimanta sapi ia na masalah salah nia mu masalah sampai jam coba kare angkat tu tahu maka deni deni pala nia mania bawa ni ya ko demu pala ni agame mangiro ko demu pala maga ya ronia mulai ke pakalu makada mas sampaja nak maka cuka aku iman sampaja loro jamai mulai ka jadi makada iya na tu ampe maka tau pandite iya ko mu manya ko mu baca ya usolli lalangati togi ha mu pala togi ha mo jepui maka dadena na tak salah iya mina rekode mu pala ngiro betongan nade demu pakalu iya ronya epilalan nanti mu ko ati pe mu pake
masalah salah itu. Cuman kami tahu pandrita maka dia aku bola aku mania. Ina dia nak kalangi manta sapi, maka dia manta sapi. Ia sangnya niat, tetapi melo mas sempajak. Apa ia ko boleh niat ni melo mas sempajak, dan niat sempajak. Tiga. Ya koki boleh niat ni melo mas sempajak. Ya koki masih niat sempajak. Kan kata maka dapat bola aku mania. Kan niat melo masih itu. Niat ni melo lo mas sempajak kayak gini mon niat na sempajam. Maka dia ko tattono no makanja na lampuna tattonge pangolo ya timuri po Allah Ta'ala pakanjaki rampan na nyawamu ya ko makanja ni papinadimu pamulay ni aja mo terburu-buru apa angka tu tau de pa na makanja tattona na solli itu ka makiro iya ko ya idi manibawang keke tatah nah itu iya mi niahe kemudian selesai niat doa iptitah iya rodo itita negator rupanna pura lo baca-baca kilalan na kita na Profesor Dr. Wabah Suhaili 10.2 doa itita 10.2 siaga di tapla Allahu Akbar kabira ini wajah tuh Allahumma ba'id baini iya iya tuh kok di Indonesia masaworo narampete makre ku Muhammadiyah Allahumma ba'id baini itu iya ko NU Allahu Akbar kabirah itu makuya angka tau pandrita purat taliti na taliti to ngang nasaba 10 hadua do itita 10 do baca tapi upasanya sunnahnya sunnah ya do itita tanya wajib ya kodeta baca dia na batal sampajang makuram ya palana itu kayak tu pahala oki baca monro baik pahala oki baca ya ko malampe ibaca apa mai ka palata tu apa iya tu baca Quran ngisi di mila palat ta baca lala sampajang 150 palana ina mo tu makarani Yasin Allahu Akbar kan kana tuh tapi tahu patu kunrun aku yang itu mana baca gitu oke apalah nih paringerange lari loki ampere iya ko makanja paringeran nate ko masempajangi makanja tu ampena makanja iya ko makurangi paringeran na bacana mi malampe apalah mi mega sisalanya apa iya je sampajange Pak Bue kan dia pakai siap baru maka dakamaki nabi temananang ke sampajak de Nabi Isa mau panai suruh mas sampajang Nabi Adam mas sampajang Nabi Musa Nabi Zakaria Nabi Yahya Nabi Ibrahim mas sampajang mana Maryam mas sampajang Indo na Nabi Isa mas sampajang tu jadi aja tak ada sampajangnya nabi temananang kanang ke sampajak de ina sininna nabi yang kamana sampajana makanya Nabi Zakaria kama sampajang oh huwa qaimun yusalli fil mihrab kan ayat tuh kayak pakai pelak Quran nah pelak apa huwa qaimun yusalli fil mihrab tattongi mas sampajar di lalana mihrabna jadi mas sampajang Nabi Isa napa utuh maka saya diutus untuk nautus suka Allah Ta'ala untuk masuk peripuku matumali rindoku tatonga sampajangi maperintahnya sekai Nabi Isa masampajang jadi itu sampajangnya tanya pakai siap baru angka kama tahu maka ada boleh menimam raja nabi tanang kesampaja de na okomopi Madinah okomopi Makkah yala nabita na ipalala lau Madinah lepame menimam sampajang lepame menimam sampajang lepanya ko Baitalahmi Bethlehem masampajatay lepanya ko Bukit Tursina masampajatay oki Madinah masampajatay watuna si bawa sinin na nabi napaminre oko lagi mamulangi jadi ang kami mana sampajang jadi aja tak ada sampajangnya pakai siya baru de sinin na nabi na utusuy po ang Allah Ta'ala kamana perintah sampajang termasuk nabi ta yang ke salat khusus menurut pas sejarah ahli risalah istilahnya tahu pandrita pas sejarah makadai iya rotatonge rokoe sujue
iktidal duduk tawarru okumi malaika nala naditta okumi malaika kegayasan wattunna ipam meraja okilangi pamulangi siruntu inabi Adam naitai malaika korotato maringerra makasiwil lori pong Allah Ta'ala iya naro natoka ngati nabita na cinay lada apa si tato-tato nami makasiwil oko lagi maduwe rokok tosi si rokok-rokok nama pamulai pancajine malaika nang kenapa tu rokok masuk pa makasiwil lori ponge okilalan na rokok na maringerang ban nama koto para nabi Adam tato Nabi Yase naro Nabi Adam rokok masuk paloripongi iya na pitu lagi itu pitu to garaka sempajang itu pas sejarah na rampi ya iya na tu nakada iya nangka tau mas sempajang na kuraci di dena satu apa dena tembusi langit ketujuh iya dia ke sempajang tu tabu dia mesti tiba ala Rasul mesti tibaki dia na cocok ya tipake itu makanya cica cukup cica cenga na jaji sampajakku tanya sampajang itu apa jepunnya sana ya na tu biasa na patareka katawe makanya sampajakku cukup cenga selesai tania apa jepunnya sana itu iya ko sampajang mesti mutatongan apa iya ko demo le tatonge isyarat betongan na tudak ko jolo to liuko na iya tau liu itu mas sampajang rokok mato to mas sampajang itu pinadin nami na parokok pinadin nami ya ko tudak ni mako rokok kita rokok suju mato tapi ya ko liu ni tau kada na rokok ulun naman ni pinadin naman ni jadi na mo liu tay mas sampajang tu rokok matoi pinadin nami na parokok kanya na alena na sabak watak kalewi ni de nulay iya batenya nule mo pa na iya tu kegay na iya sa sampajang angka baca angka kedo angka peringerang siyang kapi ya talwewe apa iya nang kakuraci di masalah itu tak dengi peringerang baca mi bawa to makadami tau masih kiri na sikiri tak bagi dua angka sikiri na ati peringerang sana iya ko sikiri na lillahi baca na sana itu gerakan sujud rokok jadi terlupa angka kamah tahu mak baca mi bawa nasak bacana mi bawa aja na rokok dia na sampajang itu masih kiri ya kong katau maka da maringera mak bawa ya de to gau baca tapak koromi itu ya ni kong katau maka da de gau baca ya de gau waringera yang penting rokok ka sujud ka ai tau bergerak badami itu tahu olahraga nih itu jadi na sampajangi pasuku-suku mana patu napa ni natoro nabita natoro maka da iya kota toko pangoloko Ka'bah kota tato bunyi kata bere mamulangi asing ke takbiratul ihram bukan takbiratul ula tanya kata bere pamula tapi takbiratul ihram maginya sa takbiratul ihram na sabahara ni ngerasinin na sewa-sewa sangadina pong Allah Ta'ala jadi ako puramu itak de pakira-kira linota ko tu kata bere yana tiasa si sumpu ya mikodenang kana tak de pakira-kira linota wai bahaya tapahani sederhananya begini ya sange maringerang narekode na to maringerang tapahani ya sange maringerang narekode na to maringerang betongan na ya ko tingerang ipong Allah Ta'ala de na mungkin angka tingerra salain na tapi ya ko tingerang salain na pong Allah Ta'ala pasti tak dengi peringerat kalau ko pong Allah Ta'ala tates ni gare angka tu tau makan nama sempaja nga wingar rasa pedaku wingar rama tupung atau kapau-pau ni itu dia na mungkin masih dia tes si bapung pengeran ni gare pong Allah Ta'ala pakan jaki peringerat angka tu tau makan dah piku je cara ni ngeran na dia nang kanita na dia je nak ada pong Allah Ta'ala ita kak maka ni ngeran na maka tu lagi suruh lagi mena pigau maka dia kata nasa piku cara ni ngeran na nang kamuita ya komekon nama nawaiwi perlu memang papura pimuita lagi itu peringera lagi nawa-nawa ya ko nama-nawa makalu ni mako kapan ya tu ampai naten na dita ko to masampajang itu tu matae naten ni makapet jam apa ya ko to makapet janang kama binta-binta lari mari di makada mulai ya nepun
angka si muba apa putih nasa malaikat nak apa ni dia nak tahu pusat yang itu maka pejan walaupun nanti di dalam ilmu hikmah dibahas dia sewak gurih maka dia kopole lalang ina masu maridi lari menre malaikat itu ayana tu kong katau mape sabi na tutu imatana na pejapui maka da kege munanno malaikat lalang naga malaikat emola ia kuna pakai tapi dia wapak guru ngero dia wapak guru ngero aja tak pakai yana tu ampe na tena bita maka pejami Paro ko to makapaja madadan kamu ba ulan mo ko buka mata makapaja ni makoy mo ba ni rumah tu angkat tu mapute mo ba ma binta pada gagal lagi iya naro nasam dulu malaikat ni mo ba si cire nasira kapan dia na sampaja iya rada dapat ding apa itu dia dapat ditutup mata angkat to ga setanai ka nasapi ko pe pa ustaz apa ni ga tama ni kapan Hah? Oh 2 menit apa iya rojangi mau diminta ke 10 maki jadi makanya makna minabita anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka anta abudallah kasiwieni wipommu makanya anta abudallah kasiwieni wipommu ka'annaka tarahu sanrawe-rawe si kira-kira atau muajapuiwi tarahu muitah jadi kasiwieni wipommu pada pemuitai fa illam takun tarahu narekodemu len muitai fa innahu yaraka ya kibawa no makana ya puak kunaitaka kami tapake ya kiki makana muitai puakku atau ya kiki makana naitaka ya ko ya kiki makana naitaka ya kibani pada kong ke kamera CCTV ya ko kata bereki naitaka pong Allah Ta'ala naitaka rokok naitaka sujud ia tu menyama risese na taude na matandre makamnya ia diamange bahasa nake ya benar tak pakai naita ka pong Allah Ta'ala tato naita ka mangulumi masampai Allahu Akbar naita ka katabe naita ka rokok naita ka sujud pada kong kata tudang pada kong makade naita ka pongnya naita ka rokok ia tu menyamang dia meraji iya na tu nareko ia tu mendre itu meraji tu Allah wah madari tu nau lagi kayak Allah Akbar mak baca pate ni tak ulang ngopi Allah ya nanti paganggu-ganggu mereka ya tu mereka atareka aja sama kau tu mamulangi apa dia nelo kore nasi sumpu sisa ya tau nasi sumpu na Allah Akbar wai menyamani nasa ding ya tu merak gini pakai ya tu jadi yo pokoknya rumah kadana itaka ya itu mah gampang jadi angka memato tu tau mulet pakai ya tu maka pada konita iponna na sabak nabi tamato maka da anta budallah ka annaka tarahu kasiweni ni pommo pada konita angka ta mulet dapi ya naro pamulang tapi aku dia tu le dapi ya maka nabi ta fa innahu yaraka ya kibanu maka dana itaka dia naga cau gampang ya tu iya na tu magampang naita ka rokok naita ka sujud jadi iya tiasangnya takwa dena to lima ringerat tawe bahnya jadi iasannya takwa dena to lima ringerat nasaba iasannya paringerat masuk utama tapi iasannya takwa merasa diawasi oleh Allah iya na riasa takwa to lima rasa lagi takut Allah Ta'ala lagi kontrol itulah takwa jadi ni tahu tak salah nasabane sama kada tulian kami takak iya jadi ini manya iya rona nia kode ta pala usolli akada bani wakatai masam pajaloro patan rakam maka cukup imangi karena puang Allah Ta'ala Allahu Akbar iya mi kotannya watuna pakai ki qadaan kuma basara kuma bicarogi wakatai masam pajaloro hukumnya syara ujami patan raka karena puang Allah Ta'ala Allahu Akbar apa biasa tuh engkau tahu terlambai mangoto ibarat nama cio ko tahu nade nalepas sapiri masam pajang milu ilepas jadi dina makali liatin sading
sanalatu bola na pas asara epek ko ni asam pajalur jolo tapi akadari qadaan sabatannya na watunna usolli pada salati duhur arba'atin mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala aja tak ada adaan ya ko adaan watunna ya ko qadaan tanya watunna maka dia itu mantu malaikat asara ni tanya nalur maka ada adaan itu iya ko dia sama basarai bicara gini wakate masam pajalur patanraka ngukumnya sarai ujami karena Allah taala Allahu akbar itu jadi magampap payaro apa iya tuh ka niae tanya sempajang isaliwan na minonroy tapi oko minya monro tak gatu sini na ibadah apa maka dia nabita innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa tungka amalae angkapina si bawainia majaputungka amalae tilolongan sesuai aga katai tapi penutup ya sininna jama-jamang agama melo eta jama pasi sumpumana nyokonya nia itu nonrina ibadah dunia atau ibadah akhirat magi di tau dino enang kali magi di tau ogi enang kali golegota ang kali golegona boleh to aga gunana lego-lego onrom mapalempunia ya kotomelo na salai bola to maso na pole pintu to tuda jo kolego-lego cinampa pakanjaki rampan na nyawe ni pakanjaki abujuna atie na ibaca doa perjalanan na pay pangolo maka da degaga wakatai po sangadin na sapa iriuran numu pancaji wiya jama-jamaku jama-jamang o makyap pala nga surimonri jo kani magampamo to ya kung kapangoje pak dara pak galu mo kulo na pakanjaki nyata ya kung makarame ka lo mangoje bijang kaya kamajara cicila motor gangka mau bangi to cicila itu lina urusu tapi ya kung kataw melo jo ka makara meka sapar ngidale halal keluarga aku mangkabang magi-magi kasi nang kawadi na katuwi nang katupako ko gamay itulah orang mengajar dunia tapi dia mendapatkan akhirat. Kan makiro, yun itu ampai ang kalego-lego onrop pakanjaki rampan na nyawa. Papanguji alewe sebelum jokka, yo pidi onroi mi mak gosip. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.